باوجہ برطانیہ ہے جہاں میں نے بلوچی پرائم منسٹر کیمرون ہے سرکاری آفیشیل رہائش گاہ دیما 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ دیما اذا جمع بوتگیں کہ پاکستان میں بلوچ ورنا میں بلوچ دانشور میں بلوچ سیاسی جفتکار میں بلوچ سیاسی لیڈر مختلف وقت و زمانہ کا تاکہ ترکزی روچا ہر روز ڈیلی آنا گن پوائنٹ اس طرح جست کن بارت اذیت خانہ ٹورچر کم اور آمانا کشید اور پدا آنی لاشا وہانی تو کا جنگلانی تو کا دور دا اور واضح لاش کے در کب تک آئیڈنٹیفائی ہم نبو تگن بچے کچھ کو دیکھ جنگلی جانور ہم واٹ تک پاکستان ہے انسانیت غیر انسانی جبر ظلم خلاف امر چیدہ اتکے جو احتجاج کرنے گئے وہ حکومتی بلوچ مخلوق کا 10 مخلوق کا وطی ہزار یک کرنے گئے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ارا سرپت کرنے گئے کہ یہ پاکستان کی شما ذر و مالی دیے گئے یہ آکسیجن سرائیں کی زندہ شما داشت تک یہ دوہیں ذر و مالا بلوچ تحریک آزادی ارا ایک ختم کرنے کے واسطے استعمال کرنا پاکستانی گورنمنٹ بلوچ محلوق کی کھوتی حق حقوق لوٹا کا پاد احتگان چست بوتگان آنا گرہ کو گار کرنے گئے تو محلوق مردمی کو بلوچستانی تا ہستند آیا پاکستانی مدنی شہران تا بلوچستان مدنی شہران تا تظاہرات کرنے گئے تو پاکستانی یہ گورنمنٹ یہ کارانہ ISI کارانہ مذمت کرنا ما بلوچی که اینگو اروپایی کشوران هم هسته ایشی هم یک مزنی زلوه وتی سرا حساب کتو کنگین و همین خاطر ما بلوچی جمع ایدان که وتی همبستگی چه بلوچستانی مبارزان چه بلوچستانی محلوکی که بلوچ قومی حقوق پای آدگن و حتی وتی جانه دیگه کوتاهی نکنگن اعلام بکنه ادا بلوچی آدگین که جمع بودگین نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ که بریتانیای گورنمنت بگوشین که شما هم یک بحری چه بلوچ محلوک سرکوب کنو کانی چه بلوچ محلوک سپرس کنو کانی چیا که بریتانیای گورنمنت پاکستانی گورنمنت که یک ملیٹری گورنمنت آیا سپورٹ کنگے و آ گورنمنت ISI بلوچ محلوک آران چوش وزان ہزاران کس بیگواہ بوگن رند آیان لاش دشتانی تاہم ملند ہنچین جاگان تاہم ملند که کس بودا نرود باز کس بوگا چوکے شہید غلام احمد آئی ہمراہانی لاشش ہیلیکوپٹران سر جہل دور داتے ہیں مریوچ مائده احتما بلوچان پا بلوچان شای چه بلوچان غربی و شرقی بلوچستان دیاته ہیں یہ چند سالی هستند که هم ایران و هم دولت پاکستان یہ بلوچ روشنفکر و دانش آموز و استودنتی و چه پولیتیکال اکتیویستیک هستند ایشان چند سال شان گریت و بعد زندان شکن و شکنجه شدن تورچر و بعد بعضی نیزی مردمانش کشته مریوچی هم دی بلوچان در جمع بودگن که با ای حقی بلوچانی که گار بودن دولت پاکستان گرفتن گار بودن دولت ایران گرفتن زندان بودن اعدام بودن پایان دفاع دیتن و تظاهرات کردن و برای حقی پیتش که آیانی توارا و مردم دنیا و مردم انگلیس ادام رسید. I am from South Azerbaijan Independence Party. I am representative of the party in the UK. We have gathered here to support our freedom fighters brothers in Balochistan. It's today they have gathered here in the anniversary of people who have lost their lives and also disappeared by the Iranian Persian terrorist system. Today is 9th of January and we start from 2 o'clock and it's going to be held till 4 in front of number 10 Downing Street, and we are giving all our voice to the British system to support also Balochi people in the fake geography of Iran, which all of the non-Persian people, including
Balochi people, South Azerbaijani people, Turkmen people, Arabs and Kurds in the fake geography of Iran. Thanks to all the freedom-loving people who have come here and give support to our brothers. بلوچستان بلوچ سیاسی جودکارانی گارو بیگو آکنے خلاف ابھی تک اے وقت چکا پاکستان ایران بلوچ سیاسی جودکار وقت دی آزادی ہے یہ حق کے واسطہ جد جودا کرنے گپتو جیلا بٹو داشتو بڑا دھکا جدو ٹارچر تو آنی باڈی درا سٹ گئے گستگے سال 2010 تو کا بلوچستان 80 لاشا زیاد درد اور نیے سال 2011 شروع اولی روچا ایرانا 4 بلوچ باؤدا تھا اور پاکستان 2 ورنہ کی چاکر کمبر اور الیاس نظر بلوچ شہید کتا گاؤں جیل اندرا آیت پدا زی 2 مری بلوچانی لاش درد کا پنجگورا چھے اور یک کی دگاستے یوسف نانگا وائیں لاش مستونگا درد کا 4 تاریخ کا اور نوش کی یک کی لاش بلوچ درد کا یہ نام منا یاد نہیں یہ ہر چیز کے 2010 6 ماہ تو کا بیتا ہمیں یہ سلسلہ دانی 2011 دے ہمارے کا جاری ہے مروچی ما یوکے یونائٹڈ کنگڈم میں بلوچ ما لندن آت کگین دونی مسجد دیما یک جہاں بیتے سرجم بیتے گئے تا ودی یک جہاں ودی پشتبانی ہے مایتا چھے ہما بلوچ معلوم کے پاکستان آیاں جنگو کشگین اور روڈان سر دور دے گئے گار بہے گا آیاں پیش بکنیں ووشن کے میں شمی جد جو جاری ہیں شما پا بلوچستان و بلوچ حق واسطہ چس بیتے گئے شمی راہ میں راہ ہیں وہ شما تیوک نہیں دیکھے ہم ادا بازی بلوچے چھے ویسٹرن بلوچستان یا مغربی بلوچستان ہیں ہم ہوتی حمایت و پشتیبانی چھے بلوچ محلوق کے بے گناہ ایران جمہوری اسلامی آیاں کشنگیں ہوتی حمایتہ پیش کرنگاں اور ما جمہوری اسلامیہ محکوم کریں یہ بلوچ بے گناہ بے معیارہ کشک بے گن اور جمہوری اسلامی لوٹی تھوڑس دور بدا تاکہ بلوچ معلوم چست نبی بلوچ معلوم کا شعور کو تاکہ غلامی نہ منید وہ وتی نام و عزت وتی مذہب ہے وتی پہچان ہے وتی شناخت ہے وتی ہویت واسطہ ہر قربانی دے گا واسطہ تیار ہے.